Ćao ljudi, Jerry ovdje, dobrodošli u novi video ljudi moji, kao što možete da vidite, danas igramo Ring of Elysium. I da ljudi moji, evo, upravo za 2 sekunde, evo 1-0, da, evo nas bre, krećemo. Šalim se naravno, okej. Evo nas, upravo smo ovdje, najbolje ovdje, da krenemo odavde, da nas neko ne rokne od početka, mislim, nije to lepo, tako da se zna, okej. Može da krenemo. Šta je ovdje? Da li moguće da prva... nema ništa. Ok, idemo u drugu kuću. Vjerojatno ni vamo nema ništa, a sad će da vidimo. Ajde, svaki slučaj. Daj, brate, da li ima neka malo normalna puška? Ima ovdje nešto. Tu sam i ušao malo. Pa dobro. Ili vidi ovo, čovječe. Sve uzmi. To ću. Evo je prva, hvala Bogu. Ok, puni, idemo gore, sad na spratu da vidimo šta se tamo nalazi, da li ima nešto. Ok, uzet ćemo AK-47. AK-47. A šta je ovo? A da, ovo su iste, pazi stvarno. Bravo Miloše, glupahu jedan. Šalim se, nisam glupak normalno. Da li ću sad idem? Evo vamo gore. Da, ovdje su dvoje, valjda tu. Trebalo bi da su dvoje, ali sad ću da vidimo. A zašto sam uzeo kad sam imao, ali dobro, nema veze. Da li ima ovdje nešto? Nema ništa. A možemo gore, ne možemo. Ovdje isto ne možemo. Lele, vidite, ima šak da se igra u centru, čoveče. Idemo dole. Sad mogu neko da nas čuje. A nas niko nije čuo. Neću da znam. Šta je ovo, nema nigdje nikog. To zatvorite vrat. Ovdje nema ništa, ovdje nema ništa. Vjerovatno nema ništa ni gore. Šta je bre, ovo nema ništa zanimljivo da se desi. Ok, ja trebam tamo da idem. Ok, ići ćemo tamo. Samo ja da, eto. Ajmo, idem. Da ćemo brzinom svetlosti da odemo do tamo. Ovaj snowboard je nešto najlepše što sam do sad vozio. U igrici naravno, žao mi što nisam, a dobro, nije ni bitno o tome, će drugi put. Samo treba da vidimo da nas neko ne rokne iza nekog drveta, nešto. Ajde da vidimo. Valjda nema niko ovdje. Alo bre, silazi bre datle. Eto.
Šta ovdje, nema ništa. Nema ništa. Ok, blizu smo zone, tako da nema problema. Sad ću uđem u kuću da vidim da li nema nešto ovdje. Samo kad bi našao scout, Ide neko. Čujem neki auto. Ovdje nema ništa. Kao što sam i mislio. Negdje se neko roka. A ja sam se utripovan da neko ima ovdje. Uf, ovdje u kući neko ima 100%. Ovamo se rokaju, idemo tamo se rokamo. Ako izginemo nema veze. Nema veze, nema veze. Uff. Moramo brzo ovdje unutra. Sad lagano. Sad da neko ovdje ima. To bi bilo... To bi bilo... Ono... Sad to zatvori. Legni. I čekaj. Kao pravi kamper. Jao, nema nigdje nikog. Da moguće da nema ni od njih. Idi bre. Ovamo se neko roka, ali šta ja tu mogu? Šta ja tu mogu kad bi znao da je tu, ja bi odmah otišao. Aha. Evo su likovi. Ranio sam ih 2 puta. Sad će da se okrene 100%. Pa da, a neće. Ne veze, sad ću idem u drugu kuću tamo. Ok, idemo u ovu kuću ovdje. Gdje su? Au, brate, koje rokanje ovdje. Najvezi idemo u drugu kuću da bi bili u zoni. Ajde, trč, 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 trč. To, sad smo u zoni. Odlično. Okej, već imam AK-47. Reload bre, puni bre to. Okej, uzmem, to uvijek treba. Ajmo na terasu. Čučni dole. Okej, tu smo. Ovamo je izbio rat. Ovamo je izbio rat, ljudi moji.
Nekog ima u kući. Ohoho. Ohoho. Okej, da se ne bi... Begaju odavde, gdje te noge nose, Miloše? Dobro, on je gotov. Ej bre, ja sam mislio će me ubije, čovječ. Lik. Okej, u zoni smo, samo mora negdje se sakrimo. Au, brale, gdje ćemo sad? Au, sad može neko ladno da mi cepa. Mora se popenjemo tamo gore. Okej. Aha. Mrtav sam, mrtav sam, mrtav sam, mrtav sam! Ne, da li je moguće da mi se to desilo, bre? Kako me vidio, kako me vidio? Trebao sam da trčim dalje. Jao, šta se sad desilo? Jao, Miloše, okej ljudi moji. Ovdje ću da završim klip. Okej, ubili smo, napravili smo jedan kill, ali šta je to, to nije ništa. Dobro, nema veze, sljedećeg puta će biti bolje kao i uvijek. Okej ljudi, to bi bilo to. Lela su vi rokaju. To bi bilo to, mi se vidimo u sljedećem klipu. Nadam se da su uživali. Iako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. I to bi bilo to. Ćao!